watinda nesa na yuno thiomoete nyoso ya nyae ngothoche na moko elindi ni wakilungu kicha wima wa mwiki laki toto kwaku kondo wasio wa Nature Vital Wellness Center kana Nature Vital Clinic na uthocha twende na kumanithia bani bo kwata umanyi oyamba kuelewa ni chao kituma wewa ni chao kituma wewa sialia na winengwa solution na ingi wetagwa ni chao wailite kwikanika nanduka yeso kwatwa ni chale Q in future. Nina ndakitali hola tuithana ke ta kawaida kaito ndakitali karibu sana. Ni muwe muno beti watindata. Natina nesa chewe. Ni musio. Ana okethia musiaisi wa Mutongo TV ingena kwana nena kuthocha. Tibati manisi. Yitwende na kwimanisia. Nundu umaniliwe umaothasio. Na Yesu anenia sia you shall know the truth. And the truth shall set you free. Quick translation says, yeah, the truth shall make you free. Because it is a process. The more you know, the more you become. Undu waendeana kumana, nugu waendeana kubecome. Okay? So, oh, kumbe kinaki, kumbe nanduye nasia, mwana nduye nona, bwana newa, bwana newie. Kumbe, you the word kumbe ni yoyu kanana the knowledge part. Nandu maitha leka maekala da musioko. Umuthoche musiaisia. Thank you. Daktari kumana nandu aingi kwitha mokite Nature Vital Clinic. Nyenjo kitebo. Yes. Nangaite wapo. Ando aingi mayokite na makasi yako hakika. Nituwa ndithio kama hospitali meki bathukanio na wona ngi hospitali no wona nyuenda wana ndibo lakini kumela nokie chale chako ikithelile. Ai pressure yako ni thelile. Why Nature Vital? Niki Nature Vital kwa niko moita hata kwa mutumia kwa moita mutumia ite chao you know kindu kimwe beti kitana siango yakwa na kiende na utani ngo yakwa nundu kando na matakichali wala ngiti thatio na Mungu kuya kana mimi kuyanza majority of staff atangasi imatestite products ya Nature Vital. Ani wala uasa maimuone kana mwini musio na majority of them nyingi na tuyo andu kuyo nimedha na mathina akama thina mo au mathina mo and they have tried and tested. So you confidence ilani naonekana you guys you are helping me even market our institution but we are not really timu no katika marketing part katika education part. Education part ni kwa siata ekatambe kunenga andu umanyula wailite nikena mundu kindu kilo waite atanesa kumana ndawa ila ke kutumia amane chodi chao ki waite na kika hata mwi kwake kikalite binda jana hata ni wisi lakini undula wapata ni kitona kuma hata mwini wona wanenga muwa solution ya kila white kitona kuma hata mwini ni wamina game. For example buko na tawnya sialia ndini wa miyandu anu ni matete kana makwati mundu wangi nyundu pa ikinukia na wima wa mundu wa mwi sindu ila umundi uto fight umundi beti ndi utabia kila ki why Nature Vital maundu alatu kitanita na mo pyu tamdhito ya kamba yakani mite ndhito note na ndhito ya kamba zio munonga iwatu nengie Yesu aswa dhuka na mambe memo yo na sinungi mbiki lakini twina muisi wa sindu sita wasialia anu mabika miaka 35 and above sindu sita wa masukali na pressure ini tazi sibla ya meyandu nyuma thina langi mebu asuni mama ati yakunamba ina maenda neti na allergies nokwatia mitwe tapu lakini sindu ina weda sianata nitatu kwele sindu masita mitambo ko pressure hypertension na diabetes wona tanengando solution ya sindu ibi itamina game why Nature Vital Nature Vital it's the only choice if I may say it's not a better option it is the only option ngulie why okay ndawa ila Nature Vital tutumia ni ndawa natural nitukimia andu miti aje niki nundu kuthisi uno miti kimawa nitizi miti ya kimawa na nditene nyindi ba nunya ndi anoga ngule ndi ba disi ba ndo mekwata nundu
ndina thingeka utaalamu uchunguzi wa kisayansi kama na hii yo mukandu wagulanywa na mukomoa wakimwa dosage ile kwendeka ni ngilasi ya nata kwa muthenya kindu gitwa calibration na nicho nikena ndikathinzi Yesu na ilite kuthi kusomea hii ndawa ino isobitu na miti thiba na thiita mundu kwanzia thiba gwete bala be nature vital nature vital na mate asomu aye they are all professionals lakini masoma tata kumana uwa mundu likamweni hata na nenda wa ibatotama ku dispense thini wa mauma ndu ama kabwa inda wasumete ba na tienda ndo please matokonanya na ndu ange mambe tulinganithia kana wise kwigwa because there are so many counterfeits kuuza okay ngania elekanya na nganya nature vital thongamia hiyo kono ngamite yoka ndawa sito specifically tuweta tukazisumete bia China na ni ndawa okay inotimete no tuinenga ndo sino makadha uche why nature vital because ndawa sito ni 100% natural medicine zero chemicals zero side effects imani tono kwebinda yasanga uiboa Mungu utabe kitumi lakini kubwa ni guaranteed kubwa ni lazima doka nature vital ukaito kama kata niki nundu tinandawa sio kubose kilo waite that is the confidence we have kumundu ikule why nature vital I can confidently stand and say because it is the only institution that offers holistic health solutions okay holistic approach neba nunu ndawa situ ndawa hii itumikite China nindo kunenga historika nini mwitu kenu tukaito ndawa mu China wenu mu China ni mundu ubilivia ndeni wa culture yake ithipe siwote wate ne tatuko umwacha mila ni mtumwa nundu tokieto that is so much westernized na kila kindu chondeta ati yondo asungume utwika lakini wethi asungune matutuye ngombo sio nundu onaitolwe ni maluma itu tola ni mito yitu ona simleta atumia tene okay tolwa kana silwisi maana tasi yote na tati ya system sio mpaka today modern agriculture ila ya umisie ula natural ute na atuete the modern agriculture which is GMOs oyundu banda mbemba no kamibanda ingi akeli but that is not the issue why nature vital mu China ena mundu wetu mu Indonesia Malaysia Singapore pa East Asia somehow na omeami ya Korea Japan somehow Japan yes au meadhi ya cousins na mekindu tukita forward thinking membe wa technology na miaka mucheina embe wa wito wa Afrika na tuikwebuthia na miaka zaidi ya 3,000 tuikabika pulando ama bikete na miaka ngilizia nata kwa ndiye si tuikatha ko honestly speaking lakini no tutumie sindu imwe ila matumia kwitedia niki I've studied in China okay zomete China tafasi tutuma se China nilata se China na serikali ya Kenya ni this okay that's why to license it kunenga ne natural medicine ila kutusita herbal medicine kana herbal approach okay why nature vital kelitu niki nundu natural medicine you andwaela ma discover kana mwi wa mundu wina uwezo wa kuipose bwo mwene undu womiwe ni mundu wa unenga kila chailite ila mwi wa ito tunginde kindu kina kupatene tukasya tene matangazo ona ma radio no wedukiasia maumivu ya kizidi pata ushauri wa daktari ama muone daktari si ndio nundu maumivu si magonjwa maumivu matui kawo wila malekele ndio kwikala mwini timwe yu ila mundu wegwa miwile pandu pa kuitwa kila kietete miwile athiitwa chau miwile tuina petanga kila kietete maumivu taita maumivu na wiwe ya kizidi nundu maumivu si magonjwa ya kizidi enda kupata ushauri wa daktari nundu kitizi no muto kumbe bena kindu kila kitu mitawekata wewe no why nature vital because nature vital we don't deal with symptoms come on no kwatia tuziitacha miwile to wakati tu kwithukicio ndu tutabiondo wigwite lakini ndu yosio katuthime
na mana ithima kwiro tuthima andu mana ndweza ito silingi onomwe tamina ukuthima tamana thina waku tuikuita kila kiyetete migwile ino wona taki approach taki kwata uthenda no tenda bakola wasia ni muwe beti dai mabwa. Let me give you several examples sia waene chavaito. Number 1, pesindu sito wa andu maitumia anda wakwe binda yasito antibiotics. Wona mwe watumia antibiotics kwa binda yasa no ka disrupt kindu kita wa the body pH balance kana hormonal balance ya mwe. Ila wona watumia chemical medicine lili kana the source ya ndawa niyo tegemea kana ndawa ni kubosi kana ndio ubosi. Source ya ndawa sia nature baito ni chao ni nature. Nature ni chao ni ndawa sumete mitini, ndawa sumete matundani. Natural source. Ila mu China wa mamie sindu imwe aibanda ko ila na di China. You say by next month, in the month of April, I'll be going to China. Next month. Maibanda in terms of thousands of acres. Okay? Makili na sindu ila ko kwito sia delile kuko siko. No kwatia na mo sama ibule nimesinda waita bula ni metino 15 na teiso vya dosage mundu atumie mo kwa chene ngiwiyo katika span isu ya masaa 14 na 14 for a period of 3 to 6 months kana 3 months mundu ndaye mo watelo waita musu ketha twa uripeye no kwatia kile cho kibithe kinene chane cha vaito onandola meenda kuthukundika katika uiti kaini monenge secret free of charge etha no kwenda kuita andu nenga andu uiti ula natural utena ukola ndini ndukasembithie kuya mundu no bwana chuma kima kana mitheli fe mundu ekali no miaka 15 miaka 20 wenda bwana mitheli niki unless uthimu kenga munenga pain killer na no sio tu yatumia na pain killer wona si amina ku kill the pain isio kaye more worse. Why nature vaito? Long use of antibiotics si madhara masio mwini. Manakana these are not natural medicine. Timwe. Another example, blood thinners. Blood thinners ni tizi sima madhara masio mwini. Nature vaito ni matumia blood thinners aye. Nitapatando kutumia blood thinners anuma pressure aye. Okay? Lakini tiye na maende ya notumia blood thinners for the rest of their lives. Nundu si mandhara manene muno mundu blood thinners si increase ya high risk ya mundu kwikosolika mwisho ni munene muno onange kwase thayo. Chelidu. Tuiso kinene. Ukesa bika bano kethia ndo ina blood thinner. Okay? Kana ikana nge clotting ya thakame na undu wikika again God forbid accident kyo sikika muona mundu gwamba kekata aitiwa ni thayo na nuisi thakame uma thayo wa mundu ndinu wa thakame ona thayo wa Yesu wa ndinu wa thakame ila wetie thakame ngela nyoni nibo thayo wake wekiata. Namba kindu kingi why nature vaito overuse ya antibiotics ni make ya bacteria kwitha very difficult to treat. Nicho wana andola metha na UTS kana infections yema kuboa niki nundu mwiu onengi antibiotics wonenga this over kile bido wa dio ma antibiotics too much of everything is poisonous mama. Okay, mwiu so we make our bodies very bacteria very difficult to treat with ya yukunye actually lokaenda kuona mundu ameweni infections mukulie utumia ndawa siba kana penda wewe utumia kana uitumie kwa binayanaza yanata pe inanengetwe kinana tuziwe tama siro nundu ni masiese no kwatia na uendo kwa infection zitakulemea but thank God nature vaito izia one touch ndukizie kila cha emeye mwini na kila kitu maki kiki emea sia nundu beimwe sia ukwatia maumo nundu nita sheria kana mauma thela mwini nita tutona kwase chao customers I mean mwana sana mwitu asa ni kwizo ba mataine manga yo bingo kemetho maku no mane mwaku ndwaite kwitha windo mwe ya mundu etha ndawa ido gutumia yo kubosia ikalande we kuli makulio witumia siake ndwikilota abato no batitwe siendui still no wende na ikata ngande na witumia na watia uminde ndaweza sukali miaka yanada miaka 10 no wabati wo sukali wabaroki wabarwanga no wabarwa lakini ono batitwa still no kwambata
I mean wimbatasi akindi tikaba ketha wekienga ya etha ndu nenga solution taketho mbatie na nditetheka mundu ungi lakini umbatie no amongela ndawa na wewe Musese twendeo kuelesia niki Nature Vital Clinic niki wailite kuite wa Nature Vital Clinic na ni watagwa 1 mathita amo maita miwile wamba uthimwa na 2 maita na ndawa natural city na chemicals usu ni usio umwe wa Nature Vital Clinic na Nature Vital Wellness Center maita kila wo pathingo wo mataita sialesi onthe mitambo cause kali pressure kila wo wonde novo ya Nature Vital Clinic ithio wakio cha kube namba cia simu wako na utetheka wako na withi busy ende na ukuna no ubikiwa andu ni ingi alama kwenda uteithio so ende ya ukuna no ubikiwa na ithabe ikulio kwenda ukulia either utext ndagitari kana utumia namba yoto mane mukube ili 395 no ubikia na usongo atwende ukuelesia niki wailite kuitewa kana niki wailite kuose tambia na kuthi Nature Vital Clinic niki ukuigwa ando mayasela nendie kwa Dr. Kitusawa nene boye ene watagwa 1 maita amo miwile mamba kuthima na 2 maita na ndawa natural sitena chemical na timeti utumbangewa daktari wa Nature Vital yes na baadhi tulika nyando uni niendo tinda masaku okay nikaleta munonda yita masaku nondu wa maondo manama mivango ya Nature Vital so uni nienda na wake linga tinda tala ando matala kangundo mukamuku chanza viki kangundo rodi no yonde kila bandu bonde ukaitu komania wakeli on Tuesday ngatinda ili nikisitu sio mbese na madaktari ndo bingu utekela mwena lakini personally ngetha wakeli tala na wakaraku ngetha matu okay unini tha masaku na kila watandatu ni mulolongo na wachumwa afternoon still ni mulolongo hotel connection hii ni kulatu na branch situ makuweni tina obonge mwau itu bingu hospitali acho iteka launch officially matuku kenda tuko mania bima kuweni na tugenda maundu masio muno we you ambia kwibanga tene but let's come here na matuku 10 together mali nitu bingu hospitali still mali itu that we mutangasela ndo to launch why Nature Vital let's go back there ekango dabi sindu makeli tu si umi asia na maima na penda wa is ya birth control with the isuti anu maitha meseka na isuti ndawa no sirusia ku disrupt hormones nikana mundu ka kwebu kana hormone mazima ikeke okay sindu ithi nundu akuitumia kwa binde yasa imwe si madhara mane paingwa ndawa kindu kitena charo chalika mwini kimaitha kina side effect imwe uona weight gain kana weight loss simisia nada ile weight gain kana weight loss na ingeni si ukaika disfigure mwe ukaithia mwe shape you not yanganya mwe tu tunasomana ake no tunabwisi tafadhali mbonie kalunde ulatwa somana ake mbonie mutheuka wakwatia mbonie John mutu ulata somana ake ekonenga mundu ke mundu yu wone mugano ndiati ya wengo liavi na tie wecha wenda viti na tuweke lobo usuba unondwa tuyainje tuo lakini yu ina sino mbingeni side effects ya chao ila ndawa why Nature Vital long term thina high risk nundu pesi lusieta wasito dependency ya ndawa hivi okay so addiction and dependency nenda withu kwisi skenduke addiction musia isia addiction ni kana ndu ikala utanywite ndawana and dependency nundu you have to depend on it for you to survive or to face tomorrow. I mean, is that the kind of life that you want? No. It isn't, mama. It isn't. Oti wodai ulawanga ayini mambadi. Oti wodai ulatombe topika la. Baitu na nitwe kana ina siendo hiyo na hii maana. Yue, edhandu ikala utanywite ndaweno, dukomota minywite, dutindo taminywite. Nitwe mama na emotion. Nundu you welekele bandu bathuku ndenda kutabia and this can easily cut short your life. Andu ni makusa ekaimba ito ni mutabie ni mibete mataini mangai paimu to mu wish ibyo ndeto kebetanga dunyani lakini baimana makwikalata mundu la already we create dependency okay na addiction we na mundu ulokose kanda associate tofauti yono time na strategy umwe associate mbola na plan itawa long term plan ungia ken short term akita iwe abantu bautina nenyito so we okay no so ekata lakini bai mundu na plan inge long term so that is
risky. Okay? Why nature vital? Because we don't deal with that. Tuvitikela we develop addiction kana dependency. Ndawa ila to kunenga si ambao kupetangia hii addiction na dependency. Nondo ila to katunenge kila kitu maachalia choka. Umugwe mwene we balance. Na tuikwe itikela we kale na chalia kimenya yanata. Itatu. Na kuma bau mwa ku develop kinga ila kufight ya chao inflammation. Ku kila kieta ya chalia. Wona kila kieta chalia kila kibingiwe bandu mwini. Twa kunwa chalia chuchu chetika. Ukamanda na kila kina balance kiivo. Na mbona yangu gile gwoko mbona yangu zonzo mala na mbona ni wada no kila kile tu. Niwize ni notanu ngo nondo. Ngakoni ibeti mondo zimbona zezioka hospitali kwitu na tumia saigi ngo aenda kwa kethia iwe uyambaye bukisio kusi kana yamba ko yitandu undu kila mungu okite na moyo wake and that is so good about us. Okay? So disruption of natural balance ni cause ya wani long use of chemical medicine and that's why we are there as Nature Vital Wellness Center nikenda tuwete balance nundu miyandu ingi alama tumitenda kwa vile asani ya disrupt yechao natural balance. Of course etha munda kwa mara nywete ndawai na ndamukata akamunywa ndawai ngiwa saloro la lotwa kwa nengi tusamu tu okay nange manuza na kaluka kan ya mino yani ya mino bitoka bae lokonu ni gito bikukita kuongela madhina timbio ti tema mwani mwa and maidhina semiyo so tienda kupetanga kinduki that is now number 1 and very key. Kinduki to disruption ya natural balance kini cho muisyo munene byunundu withia ukamunywenda wesu no kwatwa mbiwa ni wabaluka ukamunywenda wesu nduvukuma ukamunywenda wesu ndo nanthi ndwika kuno nyweni kenda wike mwamuye imwa amuka ukite Nature Vital amuka ukite na mwapi kama saa kuti na matakitali very qualified and very professional in fact no kula kuina awards takadhiwa no mwela make operation no matakitali leti na mwabayiki ni mateka payingwa kundu mateka I mean enda matu with your clinician bau okay with your dakitali enda masaku enda tala ukamulolongo kila bandu bombe ukamatuku kwa matuku kenda wote Harubis petrol station sibitali witu mwezi wende na kwa with matakitali very qualified very professional na ndumeno tuikana very welcoming ndumena ngoya kwenda kuona si maitu maikata maitethe katika te continue tuithina. Let me allow me to say this before we finish kindu kila why Nature Vital nundu number 1 tiamba kwa avoid kindu kitawai ila wana ndo matumienda wa this ya chemical medicine for long nisiye tae kindu kito toxicity in our bodies na toxicity ni yuka nundu wa either overuse kana long use of medicine kutumia ndawa kwa binda yasa ni kuweta toxicity ndino meyitu kiko kiko kindu cha metamboka tukibetange mirandu kele tukaitu na musieisia wa Mutongo TV mirandu ikuite kiko kingi ukethia wo onataketha nukanga witha uzu yuka tuloka ikuwandu ala memisini yani kiko nuka senga mundu ukethia na timu wa mundu ni kiko kikuite mwini akaile kunya kiko niwekata ni wabua are you seeing that so toxicity na long use of kana overdose sometimes long use of chemical medicine it is dangerous and that's why we are there as Nature Vital nikena tupetanga mathina meba last but not the least we don't mask the symptoms Nature Vital tuwikia mawo nikenda wewe kaba weza wawe ukaila ingi we don't do that so Nature Vital to deal we just tackle the issue it is the cause and nothing but the cause ni sukali na thina mo masukali wa kwambata wakavika na kuya miongweli na mo anasaidia na ndusoma ukita kuna hai nundu wo ndusomecha ukethia mundu waidi twekala wendete chone through by break wathuki watawamina wabika ngomone wisoka wituma enko wabika yani baiki michao kikabuka bina andu ambata bandu ndwene nti pressure ni mabindi mali wambie kwa longolimo na kuanda walwa thimwe walwa maguombe moko njoidi cialia mungu ni walilie mbio sina thina Nature Vital that is the solution athingo bangi okay joimini ndagitari usongea makulu limeva mutangasi kula ndagitari ni kinathamba ni ngunyewa muno ngia kula Mutongo TV ni mutito wa ndoa ni na thina wa ikundo
nziani yacho na nina sukari na pressure kwata ndawata masungie wesungia makuli asu tutaiwa bala clinics siane cha veto si na treatment mundu lo kuthoma kana yamba ndaka mya kitona kwitha ina kiko kana no usetu kama kana bena any allergy ya kindu tuna kwitha wisa ikaonengo tesi na tukamana pia uthamba na chao kana uthamba ata mundu pesi unigito na kosi utoma kutedeka muno wakane cha baito tuitoma kumana tutakuoneta one on one mundu wina ikundu nziane yake ya the stool itawa hemorrhoids okay if I'm not wrong that kindu kitha kiki ngitakabogi likamuthemba but mostly suni hemorrhoids kwitu ni 1+1 lakini either wina thina wa hemorrhoid wona wathi chone ndukekale muno Mungu the more wekala muno the more waende na kuworsen the situation kula kusunzu mala muno bau wende na utuma kindu kingi avoiding no okay just avoid those things na uka mecha baito tunenge na watu clear kindu kiu wiko operation kadika umwe lakini still na ukiusioka wiko operation nyingi you spend a lot of money na kuika operation ya hemorrhoids I don't think it is nothing less than 25,000 shillings okay uba musio na ti kuma yolo ne kuma na baito anduma kikima mboni ba ya principal chomene principal guest house balaji matakitale maitu ataalamu professionals medhabu wakana anduma mboni na with you loko wonte kuna ni isimu nenga nairi kimanithia kiwe gwatabia mwenzako me amuka imukite alamu ya wauna alamu te waumuka mukathimwa mana kindu cha mbewa mana mwi wako necha baito tuketha kikima mboni wakana okay lakini uni sibirali situ tupingwe sio mbe Monday ni dhabao nini itinda bama sako asante house building right opposite Susu Center na tubingwe kila mwana na bema takitality lazima umbithie lakini uniwo kwa kambithia haya wakeli ngatinda tala tuiva wabituka soko kama lichiti after ABC na tuina asikali mebu kila muthena kuno ndo andana masi abetu mweli twitha abandu wabituka kanisa wa ABC we are right opposite Pefa Church uka kwitu kuya zikalema ukusunga na wamina kuitwa wenda makumase mpaka mabicha ndo mwe amboka nokuma wa frinde kelu wetu tala tubingwe takila mwana from tomorrow every day okay lakini edhano wana mbona tuko manibua keli wakata tu ngetha matu te cooperative bank second floor okay tubingwe te matu every day and we have got professionals in matu tuko mane matu bakaratu la mwenda kumbona twi yani mwenda yono mwende nonu mwenda ni mutethie duwe makuboa okay wakana tuko mane mbona ikima wakatano ni waenda tu ni mulolongo na wachumu afternoon mulolongo now nikienda tu iminukile nitangasi andu ati and mama kuwena wote ilumba ni matuku kenda together wote na together to launch killing kitu cha wote nature vital with you meet itethi andu alame na miaka kuma 45 and above kuma kananga wa kila uwiti wombe kananga na 10% ya discounted isma mwanzo iwoka na isuni nature vital not from me okay so tuko manima tuku kenda kwa makulu mbeange kuna namba hizi asimu kana okay matuku kenda tukenda Rubis petrol station palabe Rubis sibitale wito niguo suwe ba na hoteli ni ibite ba kuma yukuende mpaka miaka eleti alete asante nanga ina mwadhime amen we kunienda kitale simu ni kana kwa ate maelezo asu ndo maelezo asu ndo wa kunienda kitale no kuelewa utamboke ili nikinisia nature vital ni mubiano ndo kwa ate anaito ngaini yako adhimeto kuma nenge wachumwa masata su obamo tongo TV ngotanyo ya mokamba nyene to Beti wa Mwanya.